no Sony Entertainment Television. Estamos de volta com America's Next Top Model. Hello, darling. Hey guys, how you doing? Well, welcome back to Smashbox Studios. And as you guys know from your scripts, you're doing a commercial for Fierce Roast Coffee. And I'm looking for you to be flirty, fun, and seductive. And you're going to like the styling. Take a look at the set behind me. It's very retro, but it's also very current and fashion up now. Which only makes sense for your director today. We had to get a highly accomplished fashion photographer. He shot the covers of German Vogue, Rolling Stone, Vanity Fair. Let me introduce you guys to Mr. Francesco Calzini. Hope you learn your lines. Mr. Calzini is directing us. I have a little fun about him. He's really hot. And he's an awesome photographer and director. So, just like in a photo shoot, the performance in front of a motion camera is so important. Que charme, Ermida, que charmoso. Meu Deus do céu, que gato mais mimado, olha só. Que gato mimado. Ficar enrolando no sol. No chão todo sujo, né? Meu Deus do céu, que... Que preguiça. Que preguiçoso que eu sou. Meu Deus do céu. Que preguiça é essa, hein, Ermida? Começou a esfregação, é? Começou a esfregação, é? Começou. Não tá com calor não, meu? Tá mó sol aí, tá mó sol. Mó sol, meu. Mó sol, meu. Que solzão que tá aí, meu. Chega, né? Fala aí, tá na hora de dar tchau. Dá tchau, Ermida. Ermida, dá tchau. Dá tchau, Ermida. Dá tchau aí. Dá um tchau, Ermida. Tô falando pra você dar tchau, meu. Mas gato é fogo, né? Não fala nada que você manda, né? Né, Ermida?